අස්සලාමලයිකුම් ආයිබෝවන් වනකම් ඔන්න වයින් ඔන්ලයින් එක ආයෙත් ඇවිල්ලා තිනා බෑග් ලංකාවට යන කට්ටියට ඉඳන් මෙහෙත් පාවිච්චි කරන ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙන හෑන්ඩ් ලගේජ් ඉඳන් කිලෝ ඔයාලට 7 ඉඳලා 10 දාන්න එක ළඟ 20 25 30 35 දාන්න එක දැන් තියෙනවා அதே மாதிரி உங்களுக்கு 7லேருந்து 10 வரை காட்டியும் அதே மாதிரி 20லேருந்து 25 வரை காட்டி 30 30 அடுத்தது வந்து 4 ரோத 4ක් එන එක වෙලා 4 wheel එක මේක වෙලා වටිනවා කොම්ෆර්ටබල් on the back එක තමයි තියෙන්නේ මේක වෙලා නම්බර් ලොක් එක තියෙනවා ඔයාලට එදගෙන යන්න තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක තියෙනවා වටිනවා මෙන්න බලන්න அதே மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான பேக் உங்களுக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் முன்னாடி மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் தான் நல்ல பேக் குவாலிட்டியானது பேக் ஒவ்வொரு ப்ரைஸுக்கு வரும் ஆனால் இது வந்து குவாலிட்டியான பேக் எங்கேயும் கிடைக்காத ப்ரைஸுக்கு 7லேருந்து 10 වර කාටි 7 ඉඳලා 10 දාන්න වලට දෙන ගාන වෙලා 5 අමාරකට දෙනවා ඒ වගේ ඉඳලා 20 ඉඳලා 25 20லேருந்து 25 உங்களுக்கு நாங்கள் தார ப்ரைஸ் வந்து 6.5 கேடி அதே மாதிரி 20 ඉඳලා 25 දාන්න එක 6.5 ඒ වගේම වලට දෙනවා කිලෝ 30 35 දාන්න එක 8.5 30லேருந்து 35 போடுறது நாங்கள் 8.5 கேடி அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு கோயிட்டில் எல்லா இடத்துக்குமே ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுவோம் குவாலிட்டி பேக் தான் பயப்படாமல் எடுக்கலாம் අපි ගාව ගන්න කස්ටමර් දන්නවා මේක කොහොමද බෑග් කියලා කියන දෙයක් නෑ වගකීමෙන් දෙනවා කිසිම දෙයක් වුණත් අපි වගකීම බාර ගන්නවා එහෙනම් ෂෙයාර් කරමු ලයික් කරමු ෆලෝස් කරමු